Biag ti tao. Ay na, kasano itan lakay. Kalkalpas tinagpig sa abagyo. Nagado tinadadail dito lugar tayo. Ultimo garden awanan. Wan nga rod. Nakunan ni Mariin siyang nga da kano calamity fund. Manipod kano iji munisipyo. Ah, kasta ka di lakay. Ay na, nagsayaatan. Ulitom tuman kan kuha sa lodsudan. Jakmut na damagan. No kaano ti panangiwaras da iti tulong. O sige lakay. Tain na kaya balay da. Damagak no kaano da ita. Ni Mariin siyang kano tinakaibaga iti daytakin nila kay ko, kagawan. Wan, pudno da ita. Adagga po di munisipyo tulong. Ang mga ano inton umay alawas pa, dagiti tulong, kan dagiti relief goods. Kasta ka di kagawad. Ay na, pagyamanan tayo unay. Tadala tatulong nga ipaida para kada tayo. Wan na, ay wan gayam. Sigan tuman ti makamo amang ibaga kadagiti karubam. Ipakamom kada ko ada nga umay kay ito iji barangay hall. Tapno sana kun mapan ijaan nyo, Ay katuan kagawad. Awan parikot iti dayta. Siyakton ti makaamo amang ibaga kadakwada. Malagi yaman ang karo, Gina. Apo! Apo! Oh, Gina. Anya ti bagam? Ay kwa. Imbilin ni kagawad Lolito nga da kano iwaras da relief goods iti barangay hall inton umay alawas. Anya? Dayta ti umay mo ibaga? Aha? Anya't pagkit kita am kada kami, awan makan me? Ay na, saan may pagtatakkunan ti anyaman a relief goods nga ito ti barangay wano sino pa hindi ta? Ha? Ano ti kwarta me? Amuyo dayta. Iso nga iti uray ka anuman, kasi tinakunak, saan may pagtatakkunan dayta a relief goods? Iso pumanaw kan, Gina. Anya, relief goods ti bagbaga ni Gina. Wen mama, agga po kano iti munisipyo. Iwaras da kano into nung may alawas. Kukwada laang dagita relief goods. Para kadakwada laang amamirmiraot. Iso nga ro na kas sa timbagak ni Gina, mama. Iso pinapanaw ko na. Husto lang tinaramin mo anak ko. Kukwada laang dagita relief goods. Anya? Kasta timbaga ni bilin kan ka bakit? Wan nga rod lakay. Makapasair mat itirik na. Imbaga na ko maitinasaya at adi na kayat. Saan akas di a pinagsasawan na. Gaya mo, anya nga rod nga ikit baknang da. Di da kasapulan ti anyaman at tulong. Ay, sapay la ko mga rod tadidan tumaawanan. Tapno saan dan tong agsapol iti tulong ti daduma. Nagsakit ti panagsasauda. Imbes anasaya at tipanggap ko anapan ija balayda. Ngam kas di matantimbaga na kanya. No, danto ibilin takan ka, ibaga mo isudalatan ti mangibaga. Sana si ka. Tapno maliklikan, ti agkakasakit asarita mangag mo. Nasaya ta nagsabat ta kagawad. Madam. Apay, anya jay imay imbaga ni Gina ijay balay. Nga da kano tulong nga gapoy jay munisipyo. Pudno day ta, ma'am. Kinapudno na siyak tinangibilin ka ni Gina, nga umay na ko maibagay siya ayan nyo. Kasta, Apay, ada ka di parikot, ma'am. apay nga imbilin mo pay lang. Anya ti panagkonkonam, pagtatakkonan me day jay relief goods. Kukwayo lang. Madam. Kukwayo lang! Nga men, da kayo ama mirmiraot ti ad-ad da nakakaasi. Da kayo dagiti tattao amatay no awan ti maitad ti gobyerno a relief. Kasta nga rod, timbaganda kanya kininagsabat kami, Romeo. Kastamat lang timbaga ni Belen. Kani bakit ko idin na pa ni Gina iji balayda, kagawad. Unayan day abak nang. No di da kumamot din kasapulan ti tulong, ibagadala ko may tinasayat, met. Makapasair, met, dagiti pa nagsasauda. Anya nga ingarot kagawad.
Sapay la ko mga rod, tag na nayon ti kinabak nang da. Ay, dayta tinapan nyo inalay di barangay hall a relief goods nga bagbagam, Gina. Wan, isa da ito eh. Ni may ka kuma, adda kuma relief niyo. Ay na, mamin ano ay nga ibagakkan ka, Gina. Nga uray mamin ano nga agbagyo. Sana may busti kwartami. Kan kasi tinako nakidikan ka, saan may pagtatakkunan dayta? Ha? Kita aman, kasla talul a piraso a sardinas dayta. Kan may sa kilo a bagas. Ay na, talaga para lang kada kayo dayta a mamirmiraot. Anya? Oh, mama, umay kayon tamangan tayon, nakaluto akon. Ay, mabit lang ang anak ko. Umuna kalaptan amangan. Ay, jakmet la masubutan dyan na abak a kwartak. Ni, naabak kayo iti online na sugal? Wan nga rod, anak ko. Nagdakalagata dyan na abak kanya. Parang masubot ko pa eh. Ay, Ala, umuna ka namangan. Sa anak pa'y amabisin. Agay ayamak pa'y barang agsuble di kwartak. Anya, naabak ka iti kasino, anak ko? wen nga rod, mama. Nagdakkel agatad tinaabak kanyak. Wah, kasano itaan? Manulaang di kwarta ta anabati ije bangko. Ay, di kay mandanagan, mama. Masiguradok nga iti sumaruno. Mga bakakmatan. Sapay la ko mga rod takasta anak ko. Tano maabak di ka kaisuna a kwarta ta ije bangko. Ay, jak lamon. Di kay madanagan. No kunak to matasyak ti makamo. Sigurado nga agtriplen to ti kwarta tayo. Sige, tasumuro taktuman mat. Wan gayam bakit? Adda nang kong istoryada ije store. Nagdadakkel ka no gayam agatad ti ipapaabak da bilin nga agina, iti kasino. Anya? Isu mo ti pag-iistoryaan da ije store. Ay nalakay, uray milyones ti maabak kadakwada. Saan amakisayan ti kinabak nang da? Ngamin, bak nang da. Nasayat ano kasta? Agam ti bagbaga ti tattao. Agparparikot da kanon. Gapo kanuta na ibuson ti kwartada iji bangko. Gapo iti sugal. Anya? Isumot ti istoryada, bakit? Anya, agparparikot da bilin nga agina kunam, Gina. Wan kagawad. Ngamin, naibos ka nun ti kwartada, gapo iti kasusugal da. Kunak no saan apudno, ngampudno matgayam. Kasano ngay daytan. Pakalaan da nga iti kananda, no kasta sugal mo't gayam ti aramidon da. Agam sa bagay, ado dagiti kakabagyan da babaknang. Wan kagawad. Saan naparikot kadakwada ti kananda? Ngamin, isuda dagijay atat tao ti dida kayat ti umawat iti tulong manipod iti gobyerno. Kasla ka no ngamin nakakaasida no kas dyan. Ay, anya ngay nga rod. Kahit baknang da. Sapay la kuma. Tasandan to nga agparikot. Ay na, kasano itaan anak ko. Awa na napulos ti kwarta ta ije bangko. Sa dino ti pangalaan tay daramatan ta. Ay, wen nga rod, mama. Kasano day to yan? Kunak nga rod kan ka. Padasam ti umutang kadagiti kakabagyan ta babaknang. Padasam lang. Ay, inawagak ni Insan Joyce itay, mama. Ngamawan ka no kwarta na. Kan uray ni Sally, awan mo't lang. Anyamat dagita tattao. Awan pa'y mat manam na makadakwada. Wen nga rod, ah. Ay na, kasanota itan, mama. Awanan apulos ti kwartata. Dahita nga rod, anak ko. Agbabawi ak, gapo iti panagsugsugal ta. Ay, nalabit. No saan ta na sumok tinagsugal. Adda kumalat ta kwartata nga aging gaita. Anda man ng tulong nga gapo iji munisipyo, kunayo kagawad. Un Romeo. Adanagan di bakit mo itilistan. Iso nga ibagam kan kuha na nga umain tun Lunes, ah.
Uwan kagawad. Sigurado dayta. Uwan gayam. May turad mo ti mapan iti ayan ti karubam. Sino kagawad? Ijay ka di ayan da Belen? Uwan. Ibagam ka na ko adang umayda intong Lunes. At naganda. Amang ano pabainan da kagawad? Saan siguro? Gamin agdinamag dito'y ayan tayo ti may papankada ko handa. Sa bagay makidya. O sige, ipadas ko nga ibaga kagawad. Bakit? Inton Lunes mapan ka di barangay hol ah? Apay lakay. Ada man ng tulong. Isuti ko na ni kagawad. Ay kat nasayahat nga rod ano kasta lakay. Adda mausar tayo no bilang. Wena, adapay ka nung arod kwarta. Ay na, dakkel abanag data para kada tayo. Wen. Wen gayam, si kaman ti mapan ijay ang dabilin. Ingkay baga kadakwada nga umay da inton Lunes. Ada ka nung matulong ang maawat da. Ay, jakayat lakay. Ha? Amangan noan yan tumanan ti ibagada kanya. Masair la ang tiriknak amapan mangibaga. Nga uray na saya at matipan nakisarita. Sa bagay. Siyak man lati mapanan. Ha? Tulong pinansyal ko nam, Romeo? Wen, aga po iti munisipyo. Isumot ti ko na ni kagawad edi kalman. Iso nga umay kayo. At danagan nyo. Ay, kastaya. Sige, ibagaktokan ni Mama. Tamapan kami ito di barangay hall. O sige nga rod bilin. Kaya tagyaman na ka. Ay nanak ko, kasla mabainak amapan. Sikan sa laangan. Mama, saan amabalin asyakla ang tibaunan niyo amapan? Ngamin, nagan niyo tinakalista, Mama. Oray saan-san. Ha? Kasla ngamin mabainak. Amang ano niya timakuna dagiti tattao kanyak no bilang lang. Awanan na pulos kwarta tayo, Mama. Isa pa nga asiyo. Mapantayo ko, Ma. Sayang magday jay. Manon nga aldaw asan tayo ang nakapangan iti husto. Gapula ang tawan nga rod kwarta tayon. Ala, sige, mapanak nga rod, anak ko. Ma'am, adto iti para kada kayo. Ay na, agyaman ak unay kagawad. Dakkel atulong da ito'y para kada kami. Dakkel at tulong ko na, madam. Uwan kagawad. Ay uwan kayam. Pakawanan na ko ba kadagiti na isaw-sawang ko kan kay ti kalabas. Amok ang naglablabasak. Impagarup ko, asaan kami nga agkurang. Asaan kami nga kasapulan iti tulong. Ngam nagbitutak. Aklunak abidot ko day chay kagawad. Awanan day jay, madam. Tinapatag kat namiris yu ti bindot yo. Ngamin, santay nga mo nagiti mabalin na mapasamak iti masungad ngal aldaw, ma'am. Husto ka iti dayta nga imbagam kagawad. Imbes ko mga amok dagita, gaputa bakit akon. Agamsaan, gaputa natangig kami iti anak ko. Gaputa adukat nga rod ti kwarta mi iti. Angam namin pinsan anapukaw. Gapu mo ila siguro iti kinadakas ti ugali mi. O at iti kwarta anak ko, si kanti makaamo amang i-budget. Mama, Ay, una yan ti kastoy abiyag. Saan tala kumaan ang nagsugsugal? Saan kumakastoy ti biyag tayta? Mama, para kanyak. Husto lang na dyan napasamak ka na tayo. Anyat kayat mo asawan. Ana po kaw tidakkel agat tadakwarta tayo. Ngamin, naamiris tayo aga po iti dayta. Namimpinsan mo ti pa nagbalbaliw tayo, Mama. Idadakwarta tayo. Saan tayo nga amo ti makigayam iti kaaruba? Wano ure asino pa indita? Gaputa ti kwarta laang tinapatag kada tayo. Impagarup tayo asaan tayo nga agkasapulan iti tulong ti asino man.
Husto ka, anak ko. Pudnutan ako na. Isa manipod ita. Sursurwuntan ti makipulapol kada kiti tattao. Banag asaan taan ar-aramid idi. Gapo iti kwarta. Di tay kumapukawan, tinasaya at apan nakilangan iti pada a tao, gapo iti kwarta. Tati kwarta na laka amapukaw, no di mo asalimet-metan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Danica, umay ka. Dumagas tapay dita restaurant. Okay. Inta dumawat iti kwarta ni Papa. Tagpasyar ta madamdama. Apaman amalpas ti klase ta. Sika talaga. Naimbaglakit din. Tasan nga istrikto ni Papam. Anya asaan? Istrikto day jay. Ti kayat na. Balay pagadalan laang ti ayan ko. Ngamkit di saan ang naimot. Naparabor ni Papa. Wan nga rod. Nadlaw ko day takan kwa na. Saan ang naimot? No niya tikid dawam. Itid na adagos kan ka. Siyempre, pat-pat ganak ngamin unay ti ama, Danica. Good morning, ma'am. Good morning. Ni Papa? Ang yung opisina na, ma'am. Okay. Thanks. Umay ka, Danica. Okay. Nga, sikan sa latang ti sumra kita yan ni Papa. Mabainak nagpakita. Anya ko matipagpainaw. Kat sigod mat mong umay ka dito. Sika talaga. Umay ka kit din. Duwata nga agpakita kin ni Papa. Tapno palubusan nak nga agpasyal intong malam. Alaman laangan. Di kayo nagpakpakarabi, Rose, ha? Wan, Papa. Adtoy, war tayo adwadahita. Agyaman nak, Papa. Ilibre mat ni Danica, iya. Wan, Papa. Areglado. Awan kayo marudan. Katanya't orasan. Mala daw kayo ni klase yo. Okay, let's go, Danica. Oh, mapan kami pa. Mapan kami pa, sir. Sige, sige. Take care, ha? Dennis, honey. Johan, sumrak ka. Talaga sumrakak. Apay di mo sungsungbatan ti cellphone mo. Pasensya kan. Busy, ha? Kasta ka na yun ti bagbagam. Busy, busy, busy. Oh! No kasta? Nobya ni Papam day siya babae, Rose? One friend. Apera day je anobya na. Kanayon da nga agapa. Anya? Kas jaydan manipod idipay. Agapa da. Inton kwan. Okay da manan. Kalpasan ti sumagmamanungal daw. Agapa da manan. Hay, away bati da adwa. Jak kursunada ti ugali ni Nanay Joanne, friend. Adayo ti ugali na itiday di mama. Nasapa ngamin anatay day di mama man niya. Wen nga rod, friend. Elementary akpay la idi. Ay, malagip ko mananday di mama. Kailiw ko lang kat nga rodan. Ay, sorry friend
Impalagip ko mananday di mamam. Okay lang, Danica. No kasta, manipod na tayo di mamam. Italangan na kinobya ni papam. One friend. Sa bagay, ubing pa'y ti amam. Nasurok lasing kwentana. One friend. Nasapad ang amin anagasawa iti day di mama. Ado nga rod ti agko na. Akas kamla agkabsat kin ni papa. Ubing pa'y ngamin tilangana. Wen, mabalin na pa'y ti mga sawa no kayat na. Ngam, jak kayat day di anana Joan nga agbalin nga stepmother ko. Jak kurso nada ti ugali na. Happy graduation, anak ko. Agyaman na papa. Para ken ka ti balikit. Danica, agpadatan anakalpas iti panagadal na. When friend, Dani ka, iha. Congratulations, matkan ka. agyaman nak sir. Anya, sir. Tatakon nam kanya. Tagas lagkabsat kayo ni ti anak ko. Agrambak tayo. Rambakan tayo, ti panaggraduaryon adwa. Oh, nangag mo, friend, ha? Agrambak tayo. Saan ka pa'y lang agaw-awid ije probinsyayo, ha? Ngam, adda ni tatang ko. Ikuyog mo ti amam, tapno maam-am mo mimat. Ay na, bababay na kanakaw. Pasigababak ng tisa nga iliyo, iti gayem mau. Di ka agbabain tatang. Urebak ng daros, saan da mata pobre. Nagsisingpat da. Oy, nayaday nyo ti mga nubing, ha? Diyak kaya't nga da makitak awara iti swelo. Dayjay siguro ti asawa ni Sardines. Saan tatang? Nobya na pa'y laeng. Saan da pa'y nagkasar? Kasta? Wen tatang. Kasta dayta. Stricto talaga. Ay, kastlay sumot ti bumalayag. O, Danica, tumulong ka mat nga trabaho, ah. Ha? Wen ma'am. Laglagi pam, nailibren ti blowout mo. Taginastusan ni Dennis. Tumulong ka mat kadagiti trabaho, ah. Saan aga po taad da dagiti babawnan kat senyorita kamutan. Wen ma'am. Juan, anya ka kadi. Dani ka iya. Tata, pangan kayo pa'y. Di ka agbabayin. Pasensya kay lakuman. Ay, uwan, sir. Awadan yaban na. Joan, mapantay ti silid. Panawan da kayo pa'y. Kasta kakit di, ah. Kanayon nakapabainan. Tatang. Talaga gaya masabali ti ugali ti nobya na anak. Wen. Iso ang baybayan tayon. Di tayon ikaskaso, tatang. Tatang, nakapasakit ti board exam. Ay nagsaya at ay nanakaw. Wen, tatang. Ay na, sapay ko mata makatrabaho ako iti mabiit. Ay nagyaman tayo ti Diyos, anak kao. Ika gumakton ti makastragi ti trabaho, tatang. Sino di ka dua malalaki di kalman? Di ko nam, di ka nakita? Nakita ti panagkuyog yo. Kat apay, dakas ti makikuyog iti gayam. Gayam ko day chay, ni Lloyd. Apay nga ron na nag-holding hands kayo. Kat apay, dakas ayano ag holding hands dagiti ag gayam, Dennis. Ha! Awan karbangam amang lapad kanyak iti kayat ko nga ramidan. Laglagi pam, asaan nak nga asawa. Hani, Kwarta man kit di. pangusaram, iti kwarta. Paglalakim? Anya. Ah! Atay ko. Nagalas ka ti kasta pa nagkit-kitam kanyakon. Ha! Sinaan kan tupay! Hani, Ha! Amo ka! Mabuteng ka amang isina kanyak. Tasyak laeng tinailawan anangayat kan ka. Apay, tikonam, at dapay ayam mangayat itikaskan ka, laklakayan.
Hoy, Dennis, kita umot tarupam Tirupa ta adwa. Ha! Ang katawanan tangag paiso, ngem adayo nga ubing tilangak ngem sika. Ado ti mangibagbaga akas laak lakano agtawan lang iti 30. Kwartam man kunak, tadagatangat. Awan kwartak. Ada nang aramata. Pasit langan tinabati. Talaga karkaritin na ka. Sinaan ka man langan. Kitaag man no asino ti agsanoong. Di mo matla maitad ti kasapulak. Isong agsinatan. Makamuka nukas na ti pangedeng. Ay na, nati ko namkat at dapay lamangayat kan ka. Pulos! Laklakayan kan! Iso ano siyak tisika. Itad mo ti daw dawata ka kwarta. Tapnosan ka sinaan. Ladingitek. Ngem awan maited ko. Nukasta, nag-break kayo kini Dennis, amiga. Wan, amiga. Ay. Siyak tinang i-break. Amo, kadi namat lakabailan ti panagsinami. Iso asigurado akamaten nakto day chay. Ta siyempre, siyak lang tinailawan ang nakirelasyon kan kuana. Ha! Kita umatiro pa na laklakayanan. Kansan payagwapo. Asino kumamat ti mailawan kan kuana ngay. Ay, di mo maibagati kasta, amiga. Tadamat na kita'y pangit ang napig sa ti karismana. Depende yan sa diskarte. Ha? No adaman mailawan ang mga yatkan kuana. Dagitay padak ababakat. Wano babakat paingam iti siya. Amiga. Naminano na di mawatak iti kwarta kan kuana. Ngampulos nga awan inted na kanyak. Iso asinina ako na. Tawan matlat maghimulak kan kuana. Oh, Rose, nakaawag ka mat. Dani ka, agaw-awis ni Papa. Sa dino. Ag nightlife tayo ka no. Ni, itaman pa'y. Problemado ni Papa. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Ah, kasta ka di. Kat ti kayat na, data ti kaduha na. Kat, TGF na nga'y. Kadwa tayo kadimat. Saan? Nagapad ang arod. Yaka mo, ngam nag-break dansan. Ha? Ag ready ka na? Tamadamdama na ang dagasandakan kini Papa, ha? Ala, kababain saman. Nagdal na ka man. Anya ka babain. Kasla barkada tan ni Papa niya. Gundawayan takit niya. Taison amis mo ti mga wiskada tanga ag nightlife. Ay na, tapno mapadasan tamat na, friend. O sige, agsagana ka na. Bye! Bye! Papa, aguro talaga pa eh. Unang inuman tayo. Rose, Huston, nabartag kayang ka ni Papa. Sandan ko. Ipapasta ti ag-enjoy. Hindi ka sama tagan enjoy. Hindi naman dominenam. Nabartag kayon, friend. Saan pa eh? Mabit lang ha. Anak mo nagsiyan. Ay, ala, anyay, di mo kabalan ti bagim. Maulo ka. Ala, umay katalalayan ka, friend. Tulad na kita. Kotse kami ka. Please. Kaya tulad ang matulong. Sige, ngam titulbog tinukan, adakan ni Papang. Papa na niyo to. Ay, iji ko chayo, sir. Makaturturog ka nun ni Rose. Kumay. Makatuturo ka. Di yun samot ka ba ilan, sir? Ay, ala, umay kayo. Alalayan kayo, adwa. Nagawag tayo. Saan, sir? Nabartag kayo. Di yu kabalan ti agmaneho. Iturog yu pa ilang ditulugan. Madamdama tayo nga agawid. Nawala ka talaga. Ups, Isatag ko pa ilay ti abangam, Danica. Sorry. okay lang, sir. Apay akas timot ng tiriknak.
Kaslakit ti pimartak ti panagtibayok. Idinagsadag ni Sir Dennis iti abagak. Oh, jak maawatan tiriknak. Rose, mabaling ti umay? Oh, Danica, friend. Sumra ka, naimbag man ta nakapasyar ka. Ni Papam? Anda ka di? Adda iti silad na. Jak amo na anyat kukuin na. Nakaidan samot. Nagsweldo akon, friend. Siyak mo ti mangitreat ka da kayo ni Papam. Ha? Talaga? O sige, inak ibaga kini papa, Danica. Sir Dennis, di ka matin uminom. Da kaya tagbartag. Tapno damang bantay kada kayo ka ni Rose, Danica. Ha? Napilitan nakla na ginumidi. Gapo iti sakit tinakam ko ka ni Joan. Papa! Danica! Oh my God, sana na. Ala, nabarta ka ni Rose, Uy sir. nga Rod. Ang mabalin ka di din ako nawagan iti sir. Tata ako namlatan. Sige, tata. Pakawanan na ko Danica. Ang jak makaid na. Aging nga jak maipod no tiriknakan ka. Agayatakan kan. Sorry. Sabay ko mata di nakagura. Amo ngawan tinamnamakan ka. Takas latatang nakon. Gapo talaklakaya nga amang ngamitis ka. Ang magpudnuwak lata. Tadya kabalan nga ilimad ti pudno amarikriknak. Di ka madanagan. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Agpaiso, dane ka. Wen, ayayatan ka man. Sigurado ka, Danica? Agayat ka kin ni papa? Nga uray laklakay nga adayungan si ka? Wen, Rose. Ni Papam ti nakakita kiti sapsapula kiti may sa lalaki. Naanos, man nakaawat, kan siyempre, managayat. Nakitak ti kinadong muna. Nasyakla amay sa, kayat ko lang unay Ngam, amangan no saan akayat ni tatang mo ni papa aparakan ka. Nasingpot ti amak, Rose. Suportado ka na yun kanya. Basta muna apakaragsakak, friend. Kat, anyat plano yo kin ni papa. Agkasal kami iti mabiit. Joan, anya ka di manan ti sangsangitam. Basta kita ta, agsangit ka. Ay ayak lang amin ti bakik, amiga. Bumakot akon. Ngam awan matlaangan ti masarakak alalaki amang seryoso kanya. Tapay akastoy. Agpada ta, Ngamay, bakit tamat ngaminan? Asin ko mga ti mangayat kadata? Man-manumaten ti lalakay di ti lugar tayo. Tanat natay damatan. Nagrigat gayam ti awan kadkaduan, amiga. Sayang, jakla ko man sininsinaan idi ni Dennis. Ay, Wen, kumusta nga ta ni Dennis? Ay, jakam mo. Awanan dabag ko kan kuana. Ngam planok ti agsubli kan kuana. Isama panak ijay lugar da. Naimbag nga oras mo, Dennis. Joan, nakalagip ka matapi masyal. Sumrek ka. Agyaman na, Dennis. Agtugaw ka. Dani ka, sweetheart. Mangisaga na ka man iti merienda ta da bisita ta. One, sweetheart. Apay sweetheart ti awag yu iti gayem ti anak mo, Dennis. Awan ka gaya may di kasarmi. Agasawa kami kanindani ka. Anya,
Nukasta. Ay, kablaawan ka, Dennis. Oray at danidad mo. Ubing kayam tinaasawam. Agyaman ak, Joan. Pakawanan na kuma no tinagtagibasit ka iti kalabas. Naimbagpaikan ka. Tanakasarak ka iti katakunay-nay mo iti biyak. Iso, timpay ti Diyos, ni Dani ka kanyang, Joan. Gatsika, kumusta? Asino ti asawa mita? Kuha, awan. Saan akong nga agbayag, Dennis? Adapay gayang papanak. Nagbiit kan? Agmerienda ka pa yan. Ay, saanan. Agdardarasak ngamin. O sige, mapanakon. Agyaman aklaangan. Di kagsao iti pakasairan ti padam at tao, tadi mamutigasat ti tunggal maysa iti masakbayan. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hi! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayon na panang tartarabayo kadagiti amin nga uploads tayo. Thank you. Katsakbay ti barumanan nga episode. Kablawan ti pa ni Ma'am Angel Laura, ni Miranda Galangi, di Taglipay Quirino, ni Dali Labrador, kani Milatan, kan Jolly Hidalgo. Intay nga ro dendanggan ti episode 259. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Apay anak kami suot kasi mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan iti nobyom. Awan, nana. Apay nga ro akas na ti jarma si mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaikit din. Nga ang mga no pinagbalin nakla panakibutas, nana. Ni, pagkunaamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakitanak, nana. Apay, kabaalam nga ro mapukaw tinobyong itibiyag mo. Inaramid mo day tayo din. Saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay ayatak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ro sinaam no kunam nga ayatem. Wan takanayon nakmatapas pasakitan. Ay nabalasang ko atap mula ang dayta. Awang mutar aramidem genobium. Si kamot laang timang parparigat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay ayatak ni Gerson, nana. Jak kayat amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumbang nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kitaot man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababang? Customer na kita. Customer? At dapay patikit-tikir na? Unay ka na ya. Awan matdakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako kabadbado. Agawid akon. Jak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, apo, customer nga ro dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anya mat ti marik na. Unay ka lakit din aya.
Ala, mga takid din. Kalpasan na, intag pa siya. Aga na- Hayawanan ganas ko magpasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day tiyan ni Gerson. Adda manin ka sa una iti cellphone. Surudak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Ti awanan bain. Babae manin ti ka sa una iti cellphone. Sige ma'am, agyaman ako na na. Ingat, bye. One! Amok! Addan kasukat ko kan ka, Gerson. Hani, adda ka gayam dit ha? Ha! Agbrektan! Anya ka di man nanti pagkaskas tamay ha? Sabali manin a babae di kinasarita iti cellphone. Customer ko nga rod dagi jay. Among mati klase ti negosyo. Agduduma dagiti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gidi. Inta man gidi agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Tay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan. Hello, Karda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa asin mangpet? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin buwan? Imawag itay. Una na nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matkit din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga Rod. Rabi iditan iso amaturog kan Karda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya. Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan ma'am. Okay nga Rod, bye! Nagchat manin da ito ang lalaki. Jak am mo da ito eh. Nung entertainer man. Taparik na akmat da di a Gerson. Kita man karamidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan da di a Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince, Asino a prince? agar-aram kanya. Anya. Nay, apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko aparik naan. Iso nga ayabak matlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya, ay susmadi abalasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban da. Kayat ko arik naan na ti kanayon nga iparparik na kanyak na. Anya, Namin ano nga ibagak asardangan ng ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pagarop. Talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo itilad na na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang ha. Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga taumay. Mabalinta ka diti rumwar. Talagang awan pa'y reply na. Tiawanan ba in alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tatikaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba in talaga dahil ang lalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumwar. Intag pa siya. Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar na.
Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag nga orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, Barok. Ha? Sino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito balay. Prince tinagan na. Sino a prince day dyan, nana? Ay, kwa, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Sana, nana. Pumanawak mo't ladagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito yung restaurant. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan pa in alalaki. Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kitaot man kilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ti pusko. Jackson sumbangan. Julia, adawag mo. Baybay ang dito. Amang nung napatag na hamag day ta. Saan? Iyo, ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti Ima, Prince. Talaga ka din awan pa inobyo. Kwa? Awan pa'y. Awan. No, basta, palubusan na ko mga rong agaramkan ka. Agayata kon kan ka. Nga oray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kwa? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. Mga toy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin da ito ay. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga rod? Di karda tinakasaritak. Saan ka no pa'y asimbang pat ijay balay ni Julia? O niya, di man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, ne, apay ngay. Kunakman no iso ti kadwa na. Sa bali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. Adda sa bali alalaki akadwa na. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Madi no ay tipang-ipanam kanya. Maturog tayo ti hotel. Agpalabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nagdata dito eh. Anyat inaramid mo kanyang. Di ka man naging didihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipatan mo ti amin. Awanan kay ti bain. Apay aginundawayam ti pan nakabartag ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak ang mga ikalay sa kanta. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan. Di kan kayo tamakita. Mananggon daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan na asimbangpat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinobyo. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartak na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso laki tinobyo. Anya taraming. Julia, balasang ko. Adda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kan tinobya, manong. Wen nga rada. In-block na pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Adlaw adina kaya ta kasama.
Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan ko na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na amumtar aramida, manong. Wan nga rada. Makabulanan nga awan komunikasyon mi. Mariribo ka nak. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamakan papam no umawag da. Mabainak ang mga ibagay ti dayto nanakarda. Di kag babain. Nabayaga kung nagpapaay kada kayo kas babaunan nyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki din, Nobyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanagak. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na. Good positive. Anya, agad kasano nga ron ikan. Awagak ti ama ti sikog ko. Taibagak ti kasasaad ko. Masampul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad kasanon nga itinobyom. Kasaritam nga ron Sana, nana. Mabainak asumango kan ko, na. Agyaman nak. Tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masampul na ikasarnak. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ay-ayatan ka mo talaga. I love you. Kaano nga ron ti panang ikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama. Nabiit kayo pa'y anagam-amoy tinobyom. Nga makiasawa kan ko, anak. Kapilitan, mama. Ngamin, masikog akon. Ay, anyan. Kunak no ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti alda mo. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan na mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay akaste tinagbanagan ti ayan-ayata. Kasanon dagiti arapata. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manungaal daw ang nagpukaw ka dito ba? Amumat akabulana kun iti may kaduang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babayo. Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amok lang na igumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam, ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas.
Isuan ang pasamak ti kanya. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita. Nakaragrag sakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti arabidam ita kat ipamay samlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga ta may subli, tinapalabas. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa.